What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Uile RTI na Isjante Hills u Richardson Siang Chai dalai bu uyo first appeal ha udisi ke district uman le kamu first appellate authority hajrong ibum biang we ibum hun ye jubab UPIO hajrong ke RTI hai to itung kre apo ke DSC hawalai bu yo ni ke appeal ka khat nyau trik ai por kamu khat WJ step tangwa MUDC we riang yo hadok kamu RJ kamte de ekti ha bu kre tu de pdiang ka hakani ke sngi de amlang wa uker lang so uman le kamu muktiar Uruan wo MSC na hewa da banyu ini bom tim kia PIO o e ke jubab RTI. Iba itip de che yer kom tung krek ke DSC to iba MKM ha wa i hok ki ba. Dong le wa ini ru kom Muslim i pa wan ma pa wan wa pa yang klem yo chem to kamu pendik penjitam don hi ya o le RTI. Menta ka kania tarik September aja pausan na komunong wan RTI hai dai bat ka kom trekam jong ka DSC po Isjante district. Ya kabaya dari bat ka RTI ke balai akan ka office ke bangalabo lado lat hawai tarik Julai arjara pausan ya katai ka RTI ka la persang bani pendo yo PAO anak ni ki port district baladep dan dari unjudon hang ni office te kala long yanga ka ban final da ka first appeal halor katai ka RTI ke ba lai shau first appellate authority te henry hakajing wan jang hang ni office kumba na khadwei baje te naduk khadwei baje haduk menta kabalong duna ar baje UDC undon resane namar UDC udai u first appellate authority tingala bo ya kani ka first appeal jong halar ta third RTI makan bom don DC ngala bo ka general branch ba kila receive no ya ka ni ka first appeal ke jonga te abe dai bat ka kontrekam hapo ka office jong DC yang ni kumbangala kana lamba kila ta thai ku bor so pai ba hoi ngala dep thok sha kumba khat artli ki sen bhalang ki badon hapo district ke jongi te kirul kila pentip sanga ba snaban aipor yang i ban ye chong perkhat khana makin yo ban le ya ke badon kam tengah ngai skem ba ki sen bhalang kumba ngala dep thok kin le ya ke badon kam te akani ka ngiro nga hakto ko poro ngala pentip ro ngala ade jing thok so sau sar kerkso kerlangso ba don penta kam imlang sa lang kum social activist ba ka joko poro kum nang sai ai na po ka district ba mi kmat ne benta ka ki issue la ni kimat ki ba habek dei bat ka imlang sa lang po ka district te sai saro ngala pensngeu ya kata gajok jing e kum ba pensngeu sa kisen bahalang habe dei bat ka kom kam jong ki saheb bat ki nang tre po office ang ni te ngai skem ba saro pensngeu ya kata benta jong i ba la senran lang yanga bat ka jing pan madro chat tu gibe kisen balang ki bam yok dia don lang lane bam yok ngap jing pentip saki habai de kita ngai skem bangin sekendo ba sa pentip sapi taba ching lana mani thogi kindiat long hagato ka first appeal ba like bo nagbanta ka to ka second RTI am oda ngam kala tibilaban nong pilaban sa kindiat pila yo na em ka jubab ha ka jingi dai bat ni ya katu ka first appeal habai dei bat katu ka second RTI jonga ka dated kendai Julai ajar pausan ngal abo ka pra tarik September ajar pausan and hadu menta kasngi empat don respond re na first appellate authority kemudian tang si pilik bu ya kan ka appeal biang nakamta ka RTI ka ba lion la ha ka jingi dai bat ni pion em ban yakundo yo first appellate authority kumala ne ladu khadwe baje nga abang ni namaru first appellate authority jonga dai UDC hi te naduk khadwe baje hadu menta ar baje undan office tip sa udan te ngala submit da ya katakan first appeal ha general branch atau nakaliang kan ka department hang ni layon em ya ki pinja email ki pinja message ha ka jingi dai bat ni ki RTI namar bam ta pila bo ya ka scan RTI bat ya ka RTI ya to ka RTI pila yo ya kini ka letter ban inspect ya ki to ki kot isna te ha ka jingi dai jong kan ka thad RTI ka pila yo thne pun pat kumalong tahi hoi ka communication mga yo iwat hanaman ka RTI jonga application jonga ngala mention ya ka communication number jonga ro bad ya ka email ro hande ngala app da ki bon da ka por hi pola peus ni kim jubab re te ka email kawan hadin jingkut jong kata ka
por live host ni ya ka RTI ka ba aro ka email respond kawan hadin live host ni ya ka ba lairo hadin ka live host ni ko nagmunta ka to ka bapimot bansio kila wan ra lagi to ki sana jingi dai jam to pat nakaliang kumno kila yon em ban ay ka to bisa ya ka tu ka pisa ka dai habe dai bat information kum kampat biang re hak tu ka jingi ijonga te ka dining assistant kala penting bang akan do PAO ngala percang ban yakan do i kum baduna arte yo henry tu don ha office te ya ka tu ka pisa kadang don hanga te haka appeal jongaru ngala tho so first appealated iti ban exempt yang ana kata gajing siu nama kat kam kekendon section 76 jongga RTI Act lada UPIO umla ban jubab ngalani ayang aya kecoba apa pola first new ngakum nang wad RTI ngadon ya kahok ban pan exemption na kataka fees ba kipa ai te jingi dai pat bat kani ka first appellate authority nomor ba first appeal sering bakal ka first appeal pila de ban bo ya ka first appeal nak minta ka scan RTI bat minta ka thar RTI ru pila de ban bo ya ka first appeal te nakaliang jongpi ya ka second appeal pat lalo pin lego ngan ada ka por te kat kam kendon ai ngan body kendon ai ngan man le bat ya next step ban lecha state level pat ya kani ke bentala dangum yo jubab akapor ka babiang na first appellate authority pila na man ito ngi kindet long menta pila lek bonsin hakani ka office deputy commissioner pila lek ban lek bo ya kini ki kot islah jingi dai bat ka first appeal ke jong pinum tak skin RTI ru denang kai ka sin jam pat nakaliang jong piba kun le hadin kanipat chong haka respond jong kila dan respond ngan le sudah haya authority lada ke respond ngan pe ja ka kumno ki respond lada kumno don ka jing thut lani don bombiang dengan jakut kam ki kendon an jong ka RTI Act bat kiwi ruki an habe debat kan deka kam ala persang mana highlight jadi isu sampai ba ke umne gen saya kam mentah kala poi ka pali bakiwe gen yarap lang gen ka kam namar situ marwe ngala banlet dang hendir dang yele ka kam ka bayar lagi badan ka responsibility ka babiang obviously kan kamlo ka sharing of burden ka kam jong sibiyat yang haru but hamtam met namtai mari chingson but hagbay day but kani ka kam ka in steps up till now on maka steps ka by sim kalong validly as per RTI Act. Kamdon kanu ka ba ile kalong beyond that. Ka ba long error ka ba long outside the purview of the RTI Act kadinang ni na DSC branch and the DC office. Ladaki they test our patients obviously will respond in a very tough manner because they have taken things so lightly. To the extent that harassing element I cannot tolerate. And being from legal background, whatsoever possible from my side, and paid ba kinu relief, kinu di jingmut ki by don't come when you lang bati. But we'll see ba nalor ka di ka jinya di working culture district kadai ban due kadai ban long accountable kadai ban long transparency ang ba ibat bar agin sup but ibadon jingkip halo gani ka anu pinut ban mi sakmat ban wat erho lada kalong hakani ka dur kajingla ka jongpi kalong ban bitter ya imari chingsan baga message kan refleksi ki bagi kun samla bakin file RTI ha Eastern Hills kamlong you'll be harassed like anything kumalong umne hindi ngatingan I'm sending on what nom resident I'll be with you but kanu ka steps ko bangin sa sin ng sakmat ngandon lang batpi but ay ba ublehi ba i ba dayangi ka jingsa jingsia umpiang nila banyak din ni ka kam ka pot but ada ka kam ka yan nang ni na district respond na facilitate kadang ilang kam man sa SIC kataro sa inaleng ma decision kanu ka steps by sin ngandon lang